Obutulira kuyingira nga bewala okusaba ebintu ebingi n'okulemba gezebbeeyi nnyo ng'agamba nti bino biremesezza abavubuka bangi okuwasa. Pulezidenti yabagidde ku mukolo gw'okuyingira ogwa Kisha Isabel Byanjero Kaboyo muwala wa minisita omubezi w'Akanyuku Ruwero Alice Kaboyo gubadde ekiruhura. Umukolo guno Kisha akwasiddwa mu butongole eri mu Kafuleka akabonero ak'obuwangwa bateekateeka embaga. Pulezidenti ategeezza nti famire zimusuukiridde okusaba ssente n'ente nnyingi mu kuwayo bawala baabwe nga kino kiremesa abavubuka okuwasa. The parents okujugisa, why are you selling children? Why? What is the problem? 16 cows, I don't know how many cows. This is why do you have to get wealth through children? Why can't you work for wealth yourself? President yasaba abavubuka betende embaga za ssente ensaamusaamu ng'agamba nti embaga ezibbe ziteeka nnyo famire obunkenke. Amajenyi sente ngakyereza abaana okushwera. Bishop kigambo ekyo enjiri mubabuulira enjira abantu abo. Yawaddeko ekyokulabira ku Maama Janet Museveni nti mu biseera bakulira embaga bayita abagenyi batono. Okugaitwa na Maama Janet Bulayi tukaba tuyina abagenyi 8 ali kyamushana 8 bati. Ategeeza nti wadde olw'okwetaba ku mikolo egy'ekikanga kino olw'entambula ze abadde alina okuba ku mukolo guno kuba Kaboyo aweereza ebbanga ddene mu gavumenti ate muwulize era ekibiina ky'NRM. So because of that I always remember her as one of the people who helped me to confuse UPC. Pulezidenti agambye nga Kaboyo amaliriza emisomo gye yeegatta ku Facility Nairobi okumuyamba ku kuweereza nga tannaba kwolekera Sweden. After her O-level she went to Nairobi and joined Mama Janet and helped in looking after our children, Mohozi, Natasha, Patience, Diana. They were there in Nairobi together. Mama Janet greets you. She said she shouldn't come. Mungeri Pulezidenti Museveni yeebazizza abalonzi abali mu lukulo olw'okukkiriza okwettanira olulindi z'amatendo ava mu by'okutambuza ebisolo. You stopped nomadism and you are engaged in settled dairy farming, dairy and beef farming. You are now crying that this is a dry season. So therefore, the challenge is to get animal feeds during the dry season. Yomyoka wa Pulezidenti Tandi Meja Jessica Lupa ayizeza abagole era n'abagaliza obufumbo obulungi. I congratulate Kisha and Aaron on your special day. I wish you a very peaceful and successful marriage. Ate Kaboyo ayogedde ku lunaku luno ng'ekirabo okuva eri Katonda yeebaza Pulezidenti Museveni olw'okwetabako. Yebale mnonga muzeeyi ntumanyangu mama yatakubasa kwija konka yebale kuzagiza empimba zanzima bakigambaha yebale mnongo mutusimire umunsimire mnonga Kisha kikazi ninkusima mnonga abo kundetera Eroni omwana mulungi mnonga mbere namurebere nari bari omwana ochureire. Omulabizi wa North Ankole Stephen Namanya yasabidde omugole nebaza Pulezidenti Museveni olw'amaanyi g'ataddemu okulwanyisa enguzi. Bwena abaana aba bahereza omugisha bagende bamanye ngu institution y'obushwere eruha bw'okusaasirana eruha bw'okugumisiririzana. Amwebazizza olw'okuddamu okulonda Kaboyo ku bwa minisita. That was wonderful, wonderful. Webale mnonga President uyanga okwikiriza omuco n'emitwarize n'obuhangwa bwaitu nk'abanyankore kandi nyina amatsiko mengi bw'ebigambo byawe by'abantu bahurira baza kwongera kubitwara serious abo kuba mukuru w'ihanga ikintu cyo kumaragazana ranga nakutira emisha mingi so ikintu twakukikonaho then atutandika kukireba mukinri abana bitu ntubashubura abana batantiye kushwererwa okwe bati abana 5 bashatu
batakizire mukabo kwamba mangu mtsigazi wabo kwarije nimuza kubasha bo bwana na bwa sente edebeyente kantetentyo de bambenda biriye bitebe bakoretera bazire byo bagarama mu derino benda orubajwe rwente wabyishika then benda oshanga it becomes too much on them amherguiza nabo gumambara biroko mu kutu yabuza ngo habwe inkino mushubura abana obuswere oburukwera eriemu institution runda mugenzo rundi emerwa yebyenzaro umwana wenu gwabakuzire umwoja swero mwisiki swero bayitabwe mbere gyo no greating anebito bitumbaza na wiki tutira amabega biona nebisana no usanga nicyo kiresero muhendo mwingi gwabana abakiro mu myaka yo kuswerwa rundi kuswera nibamarira batabigire abamwe besiki benye no usanga no bakwegambira abasejja babo tata torukujya kumusobora habo uko bentezi yasabira 20 akagana no bari joha talizi chwaho so ado sanga na abisiki benye ni bageza ko bane balemesa bojo kura bayitaba omungeri nke bare mesanto bahabwino then hato bamanyangwe b'insite byangu mwabukuza yo bakakoreba nko tine cyo kumanyisa uzagambo butebwa ubushatu twecerezane kuno yitwa mu rukundo tete hachi senyomo enkoregi tukujya gikiriza wapi hachi wakwegise no banzo sambe toroli nuko tumanye ngo nyoka ni mangu ahumuro mbusinje muzeyi Kampala kana amanye motoka na garaji na what went right esho watchera mwananje kare twitsiriza sebo tugambire cyo no kora no kimanya ukatandika ryari kandi ahibwa ashashara wakora zinga twakwakira wewe mnonga lake kasanga chini wesisa chache amazia nsenyumo Gideon na mnonga yo muri bwatije wesa batakwetegereza iki akasheshekera izoba natungo kumanyisibwa ngo okunu kuba kweto kubazira wajangwe bimbegire nkai yakwatata numa ya Kampala togarajwa no shuma bucunkuro dino tukomokaho ebyo kana moto kana n'ibindi nkera bimongo kuvuga ebyo nabyo mbine experience konka kashishikera izoba omudakikanche izina ikaha namanya okushamba ekiharani ntakusibize omugenyi witwe izoba no mwami Godwin omwami Godwin amazire akire akarengire omyaka 30 na shamba ekiharani eki ninda tumwakira nje tuganirira akaceki yanyigisa yanjango okushamba no basa kwego omudakikanche konko kuyamu ekizwaro tubasa kurega kangambe bice twakira mu Godwin atramuse na mnonga tugambe mu rumogo myaka 30 bitu umurimo gugona nakoraki ebizwaro ni bingi omunseje omu Ugandeje omurimbara yit city bitu wenko muntu nakoraki kimbaze kumbisaho omyaka erengere 30 ko kuyanganira mu Godwin orirota to live TV West ramusyo murebe na mnonga tuganira amurimo gwito gucyo tukoregisha abakureba TV West nawe baramutse muri akasheshe natarayirwa mugenyi na rwa TV West yanshanga mu rumo rwanjye nubwo nanashikaho mukasheshe munonga ari nanda kunganirira kumanya ibindi gukora no bwire bumazire kandi nibinjiremo umurimo go rukora ngo guwatangira umurimo gundi gukora ni bazira kandi mazira kiri ni bazira umurumba rero mukijamo 12 Nkatanduko kubazira n'abashije n'umushaka rwabona bamweta wa Job Fashions konka kije ebintu ndikubimanya tinda byegiromu Job Fashions nishko wiro tukushoma ngashoma kabateri no wiro tukushoma kujanga Job Fashion mushumo wa Job Fashions hadi amakanisi na marubire na wundi kubazira konke chembi mukije witogwa kije Ruhanga yamwakira hati nito twatandika kurondo kuturabeho tutakufeedinga abandi natandikira hakunka nkagabo yintu nanye nabintu korajya kuba customer nabo kuba biri bije mu Job ninyo babira baronda
kuna birimba ntarimo emirimo serani hati nanyo hinashikira aha abamwe bakagira ngo umwanya gwaza mu ngona kagure hari konka umwanya guhogo kugwa makanisingi ijeje bakabacira kugeta kanungu konka makanisingi icandike cyari kiro kikeri bikade market konka bwena kugira ngo kere hari hata bageta kanungu hata abantu kunagire ngo kabaza hari ngo nantsa kabasa konka ukukora je ku muntu nukumuretera abantu hati nyo think buramira umuntu ubundi kuno ebiro munyine mingi nogirire mutangira ndije ncyo think agitandikire ebyo niwe bakubuking ngo mbugufu nibambe nibakundonda nibandonda kari nibantu bamanye icyo barakwenda abo kuba tabe kintu ari gukora hata akashonshoce nibaketa umurimo gwanje no kwiga na mnonga no kabura eminyeto na mnonga muri bwa West natari munyeto umuntu mukuru okumugamira ngo ubuzima nikibasika tugaruke hariye nyuma Jubi Fashions okarganka ikuja kuza Jubi Fashions kwega biti kikakutara gwire ki okoshome kiri kwingana ki okwika arengoro ruho kureba ngo emyaka 30 yiwagamba okiri umurimo wo gukwatirira okwega kwanje ntunkegera umucyaro ni mu district ya Kazo district konkogwe kekiri kiruhura kandi ikabanza kubibanda bija basharaho ibanda bagisharaho bahitaho kiruhura hato wiro bakagishara hati kandi yabakaza konkogwe nkabandi kurugo mugombora ya kanoni haza rero muruka gwo mungari niho nabire konko kwego cyarani ngo no kwega kwanje kakuma mu cyamushanje nabwo twaturiye abana babiri twena kutwashikire tata yaje atumwe mwashikire mwembi tinko babasa kanshoronzi yogo ati biroko zacarana konkana bwo nkagabona ndukukikunda gwo kwata tento akana kibazira ati ndukora ariko kibazirana mwe harimo urushagame shagama hati ndira kikunshe neza nanje kare ubwo gambe carana nanye tunafaye munonga kanjende kandi ubwo mungari mahiro hatari hariho mahiro mushanje kurwo mungari kuzakanana konka buriza wankantambura amahiri 14 abo kwa nkantambura njege cyarani ngaruka ngayonda rumunga ntari konka habo kugira ngo hariho beno muntu koko bano ukora hina bakutera umujinya obuna intandika kucega hariho umukaza bajwita aho akarumuranwa yasheka tubwo hati ngo yazacarani ngo naza kucega tenanka kuyakegere akakora hate cyo cyampamana ngo kugira ngo kare yakigambira mwe nkamurike ngo nikibasa abakesho bajyango ababwambere niza kora faza kuyihakana ati nanye natamamana kugira ngo ntakahimura tata kandi ikigambo kikankiza amane kikangara muri yakasheka natamamana nakege cyarane kinkakegera umwaka nangwa kunagire na kare ruhanganye no kuyatiremo ukuyantiremo ukukundwa kunagire mukama wanje yankunda muno ngaza nkashanga abantu nkabashata bari mukama wo gacebaho akijara hangana we yamwakira umuhe cyumuro kirungi amen yankunda hatungweni nabo habo kuba kare biki na imyenda na inchitire mu mani abari abakusikasika nangwa ko bahereze babagumana bagenda batamugambire konkanyo naremeraho umwaka gumwe nayega ogwa kabiri yanshaba ngumbe nchiruho at least nkwaterere mbeno mbihe muje bitarga bishobiri nakwasa gwa kabiri naheza ko nahereze namugambe najyantu konko bwira bwashikare kana nyanze gukora byanje nagenda natanga umukwego ko kano tasa ka sente nawe koyega okirgaho garukomuka tukutasi akasente kuyo haka akampa chance kuba biroreta nkakasatu kukafunza atezo nkafunza zibizanye impari mbona ubuntu bwa rupe buke nubwo nabiri nkamwa kasente ikonka kugira ngo nintungo mushara kikakitaro ati kuna hereze nagenda natandike byanje chance yankwata nabikora abantu babikunda nagira ba customer nahatana nagaruka yino banyakize mikoneye amina kari hubwire ko bashikire hazamwa banyiba kandi bakwiba
tante buramuhanda biya banyi babi becarani bibe myenda nkanarga ku shopping hata wagurukaho hata wayiga kumara imyaka 2 then sente zicarani uje waziyankaye icarane cyo nkapangisa ukapangisa aha hata napangisa nakora no kushashura umukamo w'icarani bija kubahirize kunyuba n'icyo nacyo bacibira mu icyo nabintu pangisa baciba n'imyenda bagiba ibintu byafa byasisika imyenda keri yawo ne keri yaba customer aba customer keri mu kanarga kujibazire ryaho then ne yanjye inabe narga kushoping warha imyenda nangwa abamwe bangirira imbabazi bansha abasente zabe zibabire bampaho imyenda bagireka abicarane namuraha abandi nabarha konkana bwo byankwata kubi nabanza naza kwinga bugandoko kashatu mwenu nkani wagenda nabirugamo nabanza nirukanaza buganda na pakasa ya mezi nkana nija na hicarani abimyenda nabashuru sente bwabo kare natandika konko no murimo gwawo mu mutwe ego kagutakugama ati nija kuna shikiraho napangisa kaharani ka buramana nabona umuntu yagira atimba rege abiyo umuntu nabazira ati nanda bakozi umushiye yandeta yampisiyaho bampa interview aho mpa interview kane gamba ki kuko akiri umuntu ukagusharuka gubazira ukagumuhereza hands on yagwakira yagusimata nakumura umuntu kare ati nubwo natandikiraho life ndijo umushana gwayaka okay ati obi wachivi west amazira yasenyumo Gideon akashonshoroche n'umurimo gwanje tu no mwami Gordon numbazizo cyarana amazira imyaka 23 hata tukenda henda hati mbiro mwokora no bazira bintu ki na mungu okore muri bwati wese amanyi buzima nkibasika n'iki nakumanya ko umuntu umugo mutwe tudukarugamo nawaza bugando kahinga no garuko tandika na watungo buremezi no konda plan buka za bugando kahinga ukatandika mpurampuro kagaruka mbusi hati no bazira bintu ki mwami Gordon hato ko bazira kwanje nangwa abantu baturana nibebuza ngukonka shiwe ibyuka byegeraye wabo riyo mubazizi wabo riyo muntu ukunda mu rumo gwawe wana utambara nkati nkatambura niyo nkatwika hariya iwe no utabfiro nare umuntu ajire kintu ati ninchito mutwe ninchireba chuvire ati nchiterera plani ndebo kwachazire ndebo kwachitira meze ndebo kwachibazire no kuyachivara ati nanye naraga ninkora plani yo kuchikora ndo ndumena ninchari ninchitabona ninchibazira ninchiruga icyo kureberaho ninke tinda byegire bunabe ninyega icyo ni cyeco iki ni kijwaro cyekanisa okay kandi ntakamera na munonga batwereke icyaneco aha icyo cyekanisa iki ni kijwaro cyekanisa icyo bakwaya ubundi ntibasa kushwara na mukuru we kanisa mushikirwa nane byenyumye nabyo nito tunye na bintu bazira nane ibya ba rey canonies mboni wo kujeka amaramizo ekereziya ikanisa z'abarokore na munonga identity hati ninyi nko bibajweka nane sati z'abahure nane hati iki cyo gikorera zingahe iki ni gikorera mutwari 10 kwakurira munonga muyo mushanju ninga 8 ukorera no mindset ya when kare yaramuza munonga yakwereka ngo isente za muho nuko korera nuko korera aha ati kandi imbazira n'ibitete ya byabanasi mbone kare n'ibitete ya n'ibijwaro by'abaduka hata ubu tukenda henda aboshani ndaza abashayi ndakikashatu nina umutya kuzo mu rumogo hata nkakiri kijwaro just briefly ochubwa kazinga otasiotya ebintu byo bazokora mu myaka 30 okunja kigogwa ari nakureba ngo ubuzima nkibasika ni kibasarani atakagutinda nicyo basika wabo waheza kucega mbweno ukachikugukamo nokora ibintu byabone biruga mugi abuko banyowe ari n'abantu bakunda okuhimbisa kushomesa abana kandi namazima abana bashomisa abuko hato ndijo rya university ndijo heze university ndijo kaiza diploma ababiri bakaiza diploma ibi ngwene kari abana bona bahereza university abana babiri bahereza university babiri bahereza diploma hati ndijo wakaiza senior 6 konkaza kukorebye okay hata na wayo kwa yona yana katandika kashumira kare mbwene nuko ibintu nuko bitaza muti tsara umuchango kikurema wabo tiremwa mani
nkeje saba mutabano wanje hampa na wari utakizira nangwa ngo mwine wa hampa ni mutabano wawe nyine no mukuru wanje konka nkajyanta kwatorera ni kandi nabona akora nk'ibindi ukora kandi nakora je umwana namwishohuriza akagira akandi ubwo mukono nakora ibyanje bindi ukora otwiriza kwendera mu bati beza senyo mbwira hata twaza kutandika tereze ka seed capital na ka capital kwe kwetagisa waza kutandika wanoza kuzomura umugo iwari nandeba echarati ya synthesis okuchipanisa kiri yariyeze at least muheze kishanecho harani tibikwingana nibicuzatiza nebeyi hati nk'ecyo kindi ho kiri akakade miliyoni emwe ati kandi ecyo kiri amitwaro nkaga cyo cyane kinaningirira nkaga kiri amitwaro nkaga wikindi kiri yaranshanje ate harani tibikwinganisa beyi nani mpanyisa nje nitandika ndio munyeto nyenda kweyiya nko kwa kigamba na iki nachipanisa zinga kwezi nara amezi mpanyisa bwiresha no bapanyisa kwezi icarani no icyo no cyanje kino kipanyisa mutwaro gumwe cyeka ningebiri kandi icyo kipanyisa mutwaro 5 kiriya ni mutwaro 3 hato tandikira dene ebikora makansi no zigora makansi no gure mutwaro 2 imitwaro 2 ehuzi ezizoni zigura 5 aheze 12 that means nanyine katubara cece kirungi cyaba akimwa ba professional imitwaro 5 ehuzi 5 that means roughly imitwaro 10 basa kuntankira umurumo abuko imyenda no basa kushitama umuntu akuretera umwe okubazira ko kwetaga capital ya impango hatu nkogo umwenda no shitamana bakuretera umwenda no bazira no yihamwe za no gumana bikampo abuko ti sente to kuzurundana mu rundu gumwe utwankore iki no yaho 5 no yaho 2 no yaho 3 no bika ubundi urukubaye namageze nagira ka box no kato akagambo kampero namwe ngo tukusibira murebi mbona abuko ndeba taruga yo murumo ugumu muguntu ngira ko buri kimwe cyo nakikorira umurumo imyaka ye n'ingizire kandi abana banje nabanshemerero nchikozire kumara imyaka 30 kintu iki niyo nyunkanye n'imyaka nkaga hata nabana banje tarumana rukunyanga aho kaburiye munka mukorera cyabe ishiya binayenda kandi ubwo mwana gunatira mu kugira ngo abana ntarabasiga batine hibari ngo nishaba ngo orabena arabayi nabana abakwatiji kandi ababunyantu wabo bija kwika icyo barkwenda inamba yesimu tukabe tukunda tonje gane konka abishaha yakweze namba yesimu koragira kagisha mutereho mwonje kuganira akashonshoshe n'umurumo gwanje mwemgodore inamba yesimu inamba yanje yesimu yo kubanza ni 0 mushanju ni 2 15 16 kigarkemo 0 mushanju ni 2 15 16 ya kabiri ya Airtel 0 mushanju ini 5 0 9 18 nizo namba zanje zesumwezo wasigariwa none asagara ndi kemerwa Gordon Ombazizi Ombazizi no mugenyi witu utatune akasheshekeri zo batonja kusimiyo mu wa TV West abatandika kumuterera mu retere business ako akashoshe no murumo TV West ntonja kugisema akaterezo mu gishogo na munongi wari yo kwa kucera mukozi nani ndaba mu kasheshe kakushanga muzima ni kuta TV West tokushashade na 10 ekikuru no gane rihanga kuboreka ngo ubuzima ni kibasika umunseje ni kibasika abo kugira ngo government etwere government ne kwera no kwatiraho kuba kubigamba tugambo byanje abakire katugaruka mu studio Lucky Kasanga kina Charity bagumuze ma program ya simu kanasi senyu mo Gideon aho murembo rambara kanza charani cyanje Alice na nyeri zoba eja kuruganye ne kinyigire no to senyamo Gideon we bari munonga sebo kuba nitwe no kuturetera umurimo gwanje cyakora nicerezana niwe senyomo oyine kwegemera mu minji in case of anything obo inaho kundira so koresa kagishako sebo utakamara garujira hwaho in case of anything oshange ngo basa kubazira umwana wawe kamakeba kaho naho ahasugare imbere tambure intwara mu gishogu oku akireshika kagenzere happy birthday greetings ahampangare erukoro mu Central Market umuchara natukunda praise kandi munywani wawe mnonga Sande ke William
we yakohoreza this birthday greetings nabwo cyo twendeze birungi byonka ngo ryo mucyaro mukozi we bare kucera ukakora ukajura mu rumo gwawe ugwakubasa kwera abantu kandi ukakwera natukunda praise happy birthday ibiro bishatu okwa munani ubwazarwa Sandeke William nakwendeza emyaka mingi omumagaraga cyo butun charity ngo mazina nyine lake kasanga kya kiki twaza kuzomuka humburo nsakwantu garuka twine mpapura z'amakuru kandi turebe na nomjenyi withand hache utrije kwa staya yise abo inshongezi kwatena na ebiragiro utakarga program ya sisimuka Nehinda Orwo kubanza abo kuba no ine kule kizimba kijyo mwibere honka abo kuba kansane etandikiro mu cweka cyo mubiri ehendere janjire so ntwatwine kula kijyo mwibere cyonka ningashi cyakwasire bindi bicweka ningashi omuntu yatandikire kugira enturugunyu kuzimba enturugunyu so amagara gate twinemu systems areba kweta lymphatic system amwe na system yeshagamo so ezo systems zibiri nizibasa kutambuza ki obukoko bwa kansa kuruga omucweka kimwe kuzo omucweka kindi omuntu naine kansa ya prostate ahendera kutungire kansa omubinde bicweka by'omubiri so scan yo netwera kureba kansa yatambwire ke kwera kura kansa yatambwire ate cyo nico kikwija kikarugiraho ate gi kansa yaza kutambi gweta treatment abo kuba akazimba kakali mu bere dyonka niwe basa kuyambisa omulingo go kajanjaba kakoma ya janjiro mu mibiri still niwe basa kuyambisa omulingo go mutano kusinga mulingo gwachi oguba yambisa ogo akazimba kakali mu bere ko Babari umukahumuro kandi cyari simuka dakika 22 zonke zakarabasa yeto yokubanza antugeno maiso kaireke mpapura za makuru kandi yazimaziro kwa zika handbook day siringi 10 hamna new vision yenkumi 2 kiriza tugakwikeo hakuba tugakwinire Papra orwa the new vision bajanti NSSF to evict tycoon from Temangaroland namjijuka Temangaro yagarka somba koreka ngu Nzeyi using over 100 acres since 2008. So that is the tycoon they are talking about, and then SSF is going to evict him from Temangaroland. Social mayorebe kandi hat NSSF Temangaroland bija bita urupapura norwa the new vision. Bakoreka nti 80,000 boys to be circumcised imbalu ejenkora neya bantu abo ko mukarchazi to mwihanga ndamba jangu imbalu candidates from Mututa clan of Bududa district showcased the Isonja dance to guests during the launch of the new Imbalu circumcision season at Mutoto Cultural Grounds in Mbale City on Saturday. The Minister of Culture and Heritage in the Inzu ya Masaba, Moses Kutoi, said over 80,000 candidates. Then okutomo omurimi rwawo mbabeta basinde to be circumcised this season. Echibo wabo nechiteka no akuba wafutorotiro kija kunu yaburenge rwizoba they follow you bakwata bakutambika kabangara bakutwara
mpaka obiro mushisha nyishisha imba rweji nokuba kuri okusaka musaizinga ningashi okusiramura katiyete tutyoriye okusiramura ya okukishisha so abakuhika emitwaro 8 so mwana mabaza barundana then hine dance imkwanza mwara bamude atubamanya ngo nimwe atesha hechika salamu alaykum yeah kandi baine no kumanyisibwa no kuboli omwe mu bayingi baitu tasaramuire hego bainu okuolekwa yinoro mbaija paka mbakwihamu wanji bainu okuolekwa bino borekwa no kuwezerekera matiki 10 nibakura mangu yiwe to oriom paka nora bakutiriza bakuya mbaija bakwiha nchabandi bakutorotera bakishaka zako muno bakutoroke byaka 10 mpaka no ko le mofise kwinganaki paka kireba kireke so kuri atari yotashaziri culturally ubuhangwa nubwa buri musaije ine koraki kusharwa iki nicyo kutransforminga kwiha mu bwana kuteka mu busaije hati na kuba mushija okazire ogu nomanya bono shamba kushara preini akawembe karumba so nobu kumara imyaka nobu liruka kireba kireke bari yakwata ubu baine kuolekwa numukwa muri yawo itwena abatali bakalicha yabo mbatulekaho of course paka mbaye hamu wabo bako babayizire kireke paka yego mbakukoraho so kuriya kuba mushija oine kusharuha ka utubutun tubendeze birungi byonka Canadian charged over 5.5 billion Ugandan shillings gold scam gono mu Canada ariyaha bariyo natwarwa umukoti ningashari umukoti abo kuchargingwa aha wa scam ejerumu ekwatena na ezabu then tuktaha omundomu nabakoreka ntu Museveni decries commercialization of marriage niyo story itokeza kasheshekeri izoba berebo byetegereze General Muhoozi unveils Zion statue reaffirms Uganda Israel ties ekini charwa statue kantereke nko kuchiri we shall not abandon Somalia President Museveni kwarumuna agamba tuzaguma tukumo businje obwihangeryo rugomereri eruhurire 8 soldiers arrested over fight in bank bayemberwa na Rwanda search batawembenda kutibira sente so already they are arrested anti-corruption drive 6 officials interdicted no baraba tahibitwa nyabitwa ryomo baba minister baroko government mahika ground okubasa kureba ngo oburigwenguzi bwarwanisibwa kandi bwahumwihanga turiyo mu kisanja hakuna corruption byona byo mu paproru orwa the new vision hoteliers urged to showcase Uganda's culture ahead of AFCON yes musika chapa tumukore Rolex abarajika bamanyangwaje ryo mu Uganda honka showcase please tumanye nence turashanje atwaba turi omumpakeza Africa Cup of Nations Rugolobi Lord's Patriotic League of Uganda for corruption fight PLU niyo bariyo nibaterera omuranga ahandi nibajanti 9 noob supporters granted amnesty erabona bahiba kabara bahirhanga wanje biryomu utakabiferwa umupapura witorwa the new vision prolonged dry spell leaves households facing starvation and indeed echanda chiringwa munonga abantu abamwe batandikire kufa batandikire kubirwe byo kurya ningashibuka baburura kare enjare riyo nebita mu kibire kiringwa munonga twine kwa adopting a culture ya irrigation konka kurabira mu government kitari echo abantu buntu babasa utachibasa health and beauty why nutrition remains key in breast milk production yes muhechenda kiriye muhebidododo bituratura umucara base kugira amashireka twaza ha page yitu ya Pakasamba Giant Kenya na breaks Africa baking record bamweta Kenya na breaking record mkwatana na oku
ati baking yo imangu no kuteka emigati kare in baking yungo ko kuchimanya byona biri mu operator wa the new vision kandi budachi kapta buri n'ubunje bwantwara reka ndafuce Bunyoro Youth Skill Twanes Hospitality Boom Opportunities ya ikintu echo nikikuru munonga ahandi reka mpendere nebyo mizano bagira nti our worst display Uganda fails to win gold for the first time since 2006 on Commonwealth Games. Yes, it is for the first time that we have failed to win a gold medal since 2006. But here I can see Perth Chamtai celebrating her 3,000 meter steeplechase bronze medal. Gold medal this time round. But papra the new vision. Then rumana nemremo otarferi. Katrebe kachombo kede na bwanyuma. Tulitom jenywitu. Bukede nayo emazira kwanehika kandi ina headline abataxi bali mu ntesaganya ne Kampala. Kandi kurora abaleta batawone embeera ey'okukehya mu Juraine ngudo ez'ekibuga Kampala. Soma wetegereze ngo gakwatanize n'ebitongole kuruga mu China kandi okuleta costa eziraba nizikesha mu Juraine run traffic mu kibuga kya Kampala. Olukwewo kutta muka Trump lusatiza abebyo kwerinda hariho oluko lwerukozibwa page ya kana yabukade Kiroken nerukuoleka mukyara wa Donald John Trump abaira alegwe mu katego bwetabyo kwerinda barugwa. Balam asuziza tata wa Nameri yikazetta kabisatu bino yona bukozero babera ali mu district ya Masaka nambere bamuletire ensonga ekwatagana n'itaka kandi nebagamba ise wa minister Justin Namere nguno abayire anayetaga kubinga abantu itaka nyolemu. So bukedde kuletire page ya mukaga baram ngo kwali bunagisize hikezuru kungana kabisatu yamugamba tasemerire kuba nabinga abantu babulikirwa itaka eriyo neriyo lemo akandi byona biri mbukedde Kiroken. Police ekutte esimu lusanvu enzibe. Amasimu gano baganya kura mbibuga Kampala street mataxi na handi police yakya amasimu lusanju kandi benetera abo bona babuzibwa amasimu gabo bagene ne kubabaza basobole kwano bagatunga enonya bananyinizo zibadizibwe. Page ya kabiri yabukedde Kirokeno ojja kusoma ogasangemu. Paspeo erumu kandi ebikaguzo undi key questions nkabako mbibiri zona zirumu mu bukedde Kirokeno soma ojetegereze kandi yo oteberwe nebyemizano bingi mu nebiri mu bukedde Kirokeno kujja kwetungira siringi 10 zonka otungira New Vision 12 zonka streets supermarkets agenda mba agents wa Vision Group okwetorulihanga abintu ebyona no jakono bisangayo ugatungo mbwijwire kandi omanye ebikwambe fomu ihanga hamwe umunsi twaza kuzomuka humuro barunjimwe ukugaruka hanze kwa twino mjenyi witu na nagambire unaza kwa nakwata ahashonga zebiragiro twenda kurebana ryari obwo muntu ari kubasa kusubwa atatwirwe mukoti kutwara who direct route umuchome otarabere mukoti echo nkibasa kubaho chabaho nekibaho under which circumstances msakwa twine omunyabiragiro mutabingwa Clinton kandi nwara bari mujenyi witu okutushobora hanshongezo wareba oriyo no yetongo itoto wanje bakamusaba batamuhozise obeno manya ngo basa kubaho kandi nekibaho ahaheza kubaho ki under which circumstances cyo butunji charity ngo mazina nyinerake kasanga kiki akawumuro kutura karjemu netugaruka no mujenyi witu targa program eje nunji eya sisimka.
twareba blood pressure ninga pressure eyo mucyara kuko bayinenda neta na nendijo tubone tujete yo mucyaro inenda dena n'ibindi bituje kwantongera ho mparampara kutukwantugamba blood pressure ekikweta hypertension in pregnancy ninga shi okugira pressure oyinenda nitwantumanyisa ngu twapima value ya pressure ninga shi obwingani bwa pressure ntushanga eri kurenga omuriga na 80 ahari 9 akabutosha ntupima pressure omubika bibiri ari tukwete ya systolic niyo fige ya higuru teshimye kwanerenga igana 80 kandi eya hansi ntujeta diastolic teshimye kwanerenga omuri 9 so obutosha pressure ji eri asymptomatic teine kabonero kona nicho tukujetera a silent killer so nichimanyisa nguyaza kushutinga up noija kupresentinga na complications konkiwe yatandika ne temba higuru to kuja kuraka kuchimanya what pressure yanje yimuka so omukazi kakuba inenda akagira mu pressure tuinemu ebikanka bina ebitukubasa kubita omu pressure ejo so haro omukazi otwira ine pressure yeyi ejo tukweta chronic hypertension so omukyaro ogu atwira ine pressure oba inenda oba tayinenda okay ekike kya kabiri ntujeta gestational hypertension chikumanyisa ngu omukyara yagira pressure yarenza emyezi 5 nari 20 weeks nibwe ya detectinga pressure abako kubanza bamupimire bamwereka ngu pressure rije kuya iso myezi 5 nari shesande 20 bamwereka ngu value ya pressure erya higuru konka obwe erya higuru teine complications zizija nazo so exactly ejo ntujeta gestational hypertension then harob ebinde kabibiri ebikizire kutaba kazi ahabunkenge ekitukweta preeclampsia na eclampsia wahora mushawo yagira tu oine preeclampsia ninge eclampsia nchanchi maisa ngo amagaragu mucyarogwe ngarya habunkenge nchanchi maisa ngo it is life threatening ahariwe nko mucyara na ha mwana wawe Orwa kabiri kongera umutindo aha kintu cyona icyo inafamu yawe oba no kurisa oba no kuhinga n'ekindi cyakubasa kongera entasya kandi kikongera akasento mu nshako yawe mwene rwa kabiroro ntuza kuba twine Madam Charity hari kutushoborera aha kuri sente za zero grazing hamwe no kwabase kongera umutindo amatege akagakora mu yogurt abatakarisize mushohore mukorere saa kimwe buze abandi babasize bata kana abatakiteka tekaho mustandike abo kuba omu business I mean omu farming there is life highest milk gas 33 liters a day the lowest is gas 12 a day akwa nisbani zijira kujara ki kwisa so oshanga ori kuhinga ebinyasi ebicoro kahinga kozikorera daire miru oshanga toka spendingira nyinji hanji TV West nehinda no tuli waliyo na torora dakika zino ibiri zonke zikuburayo tukagena musayitu ya kabiri program cyali simuka kandi ko twizire ntubamanyisa dakika eno ndi akayire kanu kayire ku mugenyi okurantu hanura amnawe runde na tsomese ibintu talibo mnabemo na muno munebera harubajo rwa mateka amateka agarukuba gasomesebwa rundi ekigarukuba nigagamba okusigikira hamuto gwitu kuturukuba tubaletire inchakarien kandi yo murundi ogundi ko kutwizire ntubamanyisa kanso mutabingwa Clinton no tude nawe okurora yasobora kuba na tukiranura na somesa na yongera kutereza ikisani ikirukwa tansonge zalizema na zemu na muno harubaju orwa mateka mutagozi nyenchakarien tugurgunde na gundi tuongera kubanturora buireki na mbere omuntu
rukuba najunanwa natwarwa omukoma akasibwa kandi atarabiwe omukoti nugo mutwe ogwakuja kuba natusomesa onyenki akaleno tujja kwantu yokuguza bingi kiriyawo buli musango guwona ngo basemeriye kuba mba gutwara omukoti ubwo muntu akuba najunanibwa haro imisango yokuba netwara omukoti netasemuka netwara omukoti kugamba ngolya kuyamba mukwata ngo omukoti batamutware yo bakamara byawo direct hati ngatoro ku kanso kangambira katojo no bamutwire direct no mukoti batamutware so ebi byona kanso najja kuba nabiturabira munyenja kareno kanso nakwakira ore kuiza yakura abakutureba TV West abo kutureba nabakira mwe bare munonga ngumana muhagera munonga kandi mwega muza TV West kwegeraho na munonga emera mwankeji yabero yes okay kanso omutabimbwa nuwogo otuni nyinja kareno najja kuba natwanjuru mtegwito ogu rundi omurama gwito gwenye kare hati asobole kuba natuhereza na muno mune kisanikira harubajuru wabo ruiteka ngo kuri kuba nigamba ahamisango etaliye munemwe kuba nekorwa and of which abarukiro bwingi bundi babironke bishyaka abandi mbabo bundi basomese babiyetegereza okusanga nikija kita umuntu yakwatwa baitu numukoti tatuirweyo akamalira natwarwa nkaha omunkomo omurundi ngukumu no hawo hinyini kanso tutandikira ati tinku ni torna gono rali it's okay it's tinku bire ni teka nguhino umuntu owakwatirwa omushango akabura kutwarwa omukoti omwiteke cyo tikiriyo kureka okomwana kwemiringo mingi so ubundi tubasa kukitwaraho konko mu abantu babure kukitegereza bateka ngo hariyo komo okutakutwarwa omukoti icyo tikiri okay aro kumwa engenderwa wihanga nehereza abantu bono bugabe mweno komwa nkimayisa okwihwaho obugabe obwe utyo kakora ki ukasigara utakozere ki utine bugabe bwawe ugaye tumayisa ngo kutambura tumayisa ngo kugamba openere ngo kushanga hati nituiza hati tuganira ngo kushanga oyine bintu byose mekora no yikore mirumo yawe no hinga no isa no shubura ubugaye bwo ukashanga mwenu echo nubwo bugaye wasarwa hato komwa nkimayisa kwihoho ki okwihoho bugaye kizire kure bintu bingi nebibaho konka umujote otobundi amateka ikitongore ekikubaga amateka kine kugira cyakora ki acyatereza maybe kikatereza mu kikanguka ki hata haronkomo ezemiringo nkeshatu umuriyezo gumwe no kutwara umukoti katugire nka hatabaruka ho burwire umucyara ninga sho mwihanga government ne yangwirwa mu munonga kuya abantu bugabe kabagungira ngo mugumaye mukozere ki ayo muri nko mu covid hari nko mu covid ati covid is the best example ye nkomo umuntu ataturwe nkahi umukozi icyo ni kiretwa to stop the infectious of dangerous diseases nebindi nebasa kubebora nebasa kuba covid nebasa kubejo wachenga aza ngo kutwashobora ngo bwo buryo bugabe so kubukwihoho nuwakomo secondly is to stop someone from breaking the law ati umuntu waza kushanga naza kweteka umukabi ninga shantu mbakweteka nkahi umukabi hati katugire ngo bakugira ngo urutaro rwafumukira nkahi katete ati kwako batatireho nka road block abantu kubazo birakoza katete ninga shi harebero mbikorwaho icyo nikibasa mbasa kweteka umbuzo bwakikora ki bakigumiza konko muringo gu ateje miringo inagamba tekora kite kutwarwa mukoti ibyo nubakuzuberaho uri ogumukozere ki oguma no mubaretera bya kustopinga kuje kinde cy'abantu bakora ki konka icyo kinko nitegatenga ngo hateriza ncyo tukutekaho amisho n'umukukora imishango eji yabusobya kandi akimara kora eje imishango yabusobya akakwatwa
atatwarwe mu koti icyo mu mateka kikozere kiri we wawo araho kushanga umuntu yakomwa ahabwe enshonga umushango gutaza mu koti icyo kubanza katugire ngo enshonga yakwatisa terho bujuruzi aho polisi nicyo kitongore cyahirwa ubushoborozi kugira ngo kicondoze hato bakwata iteka ndetekaho kugira ngo bakwata omushaha anana munana baye bakozere fayiro omuhabi wa government yagitireho umukono bagitwire nkahi omukoti so atkuba kugitekaho umukono bakagitwara umukoti icyo kintu kuba kikorwa omushaha anana munana sitarengera umwe n'uwacu barage izo nina kwibira rizo bo rusibemo buraremo osibemo mukasheshe rutakicenasi omushaha twakumanyisa ngo haho wesha icyo abantu bacengeje hataho bakutware ngahe bakutwara umukoti icyo rukumanyisa ko polisi neba yakoze ro kucondoza okuru kumara nasi no gwe kubetaka kumazire hina yahika aho koreka ngo babanze bakutware ngahe umukoti hati aho nto kubuzabuza abantu kandi aho niho bitongore byingi bya government bukorire ishobeza amani ushanga ngo umuntu yakwatwa yatebwa ha polisi yamara ibiro bishatu yazo mu rubina yazo mu wiki ati icyo ni cyenda amateka aha kuba inkiba kitikiri umuntu we nakwatwa ahine kumanyisubwa inshonga habwa kiyakwatwa kandi ubu yakwatwa ahine kushoborerwa icyashime gukora kumanyisaho umushaho we kumanyisaho umwini wakakwate wa family nk'umukazi nk'umwana we nkabaraza we kandi ibintu nakumureka inshonga habwa yakora ki yakwatwa kandi natwarwa ngahe kugira ngo abo kwenda kumukuratira batatekateka ngo yakora ki yabura ahakubo kubura umwihanga n'umushango ako wabura ukamara myezi mukago utakurebuka batakumanya ashime kwana batikudikira ari ngo kozere ki wafire nase umuntu ashime kusaho katandika kwa administering ibintu byaho kandi umuntu ndizo kwakubura arho abamara kutwarwa uriya nayine ku reporting umushango gwa kidnap naki ebindi so kiretere cyokoreka ngo government ikataha amateka kukoreka ngo umuntu obugaye bwe tubukamwihaho cyumwe nasigara ine no bugaye no gwakokozere ki hariyo munkomo hayine kufuna obugabe kumanyisa abantu be ine kufuna obugabe kumureka ngo abo kukwataho doktaro ya buri cyumwe bamwikaho n'abantu bamanya hakozere ki harina n'enshonga so hati obwiro bwingi no shanga umuntu yakwata tatwarwa mu nkomo ahubwo enshonga yo kugira ngo aho kumuhababera na no kuhababerwa bikirizangana aho naguma aha polisi bari batunganyikiranganiza bikirizangana aho ha polisi reconciliation constitution narsi ingenderwaho yihanganiye ko ni ikikiriza ngwimwe kumuhika polisi waje tabina nkurre mugorra wagira ati tube turya bekemwe mwende katugende tubaganege buri mwamanya hakora ki ahakoma icyo hato no tacetwarwa akora ki kutwarwa umukoti icya kandi no kugira ngo bashanga ngo umushango gukoroho tugura umuki tugura umusha barango ma government yarango no bwara kutwara umukoti takuza kuraba washigereza aho agira ta muntogu murekure ninde bakurigere cyo roho buzuru to bukora ki tubura kumara kandi abantu bingi tingumanya ibihome mbamaya icomeki ubundi watabamba manyise cyakatojo nge cywagamba ninge cyacyamgo ninge cyanyamushekera ninge cyakibara rapana icome n'ikintu cyone kiba kutekamo ukabura koso bwahe bwawe no buhagwa hari wawo mukomoka muntu yakutekayo akajya tutashohora ayakoma so nana polisi n'icome so nana umuriye bibiri gazetted prisons nabyo niki nebuhomi so abantu bwiro bwinje bitongore bukira kwenda amateka ni kira kureba polisi no bwiro bwinje ukashanga bintu umuntu ngo amazire yena kwina ngo amazire yo wiki uyebuza nibafake nese aha ko batoka cyuma yanga ngo umuntu komwa ande abwaci nyonye torire ebihome bwiro bwinje bya polisi abantu
ababurijo nibabyejunisa kurwanda mwempara na zabo umuntu we nashanga amazira personal grudges umuntu nashanga amazira polisi ebiro birengere bishatu ube no manya complainant naba bokumanywa akuba gwagwe mushango gwa burizo complainant atakumanywa obwiro bwingi tugukucererwa nkahi polisi so ekyo rukumanyisa ngo umuntu nareba ngo ecome cya polisi oba ntabwo kugira ngo nembera yabyo birumwe etakwisa kitinisa umuntu nareba ngo kurya polisi okora ki urumwa munonga bo mwineyo abanza shashure sente zanje kwakubarwa konka aho ajata kuzoma mucome kiriye cya prison gazetted because bibona nebihome tinkube nindeba aho acyo umuntu nakora ki nacererwa umucome cya polisi aha kube cya polisi first of all taro urukubatekera tuba ku bintu barya emere government iri kufacilitating ngai prison so ataba batakwinga batakora ki babarya polisi ekibuzo nkinkiye buzubwa muntu barya ki nibanywa ki itogwira kandi abantu bakora ki mbabagimurira abamakaba gabo hatka tugire ngo umuntu akwasirwa ryaho aha polisi umuntu nuhasheme kwisuba kureto homeri hije tikwikirizo bayinene sense kandi wamukoma atwagaraka wabaguma bamu accessinga ninga se ninga guma no muhemere mbe server verified so na hataruna cyandika cyono cyo koreka ngo akoze ki ngo mukwasire so umuntu kuzaha polisi akakoma zikarenge na kwibiri ha hataronka kiro chukuru kujya mukoti yetigwire sure ingetari weekend na weekend yahika because polisi aho polisi ne ikizubwa kwa bondi hatu bondi yukanero muhe bondi ataya garuke orunako rwo kwenda kumutwara mukahe by the way no kumwa twakwekuru maybe kansomba implementing echo mukuru ihanga rugira kugamba uhwira ututira amabega buke ansonga na muneza bondi zo kuranga abantu okabakwasirumba kambalekerwa ibintu ke ubundi cyo bakwambatiye ko mukora mu mbere kubanesa nete echo tishira hamukuru wihanga hapana ese ensonga z'umukuru wihanga ariko nagambaho nizibaziriye enshonga ezamana munonga kunka hantu gamba atu maybe yatafuneka brief kumara konka nyoni nte nyobwiro kutambura mbumi byabo rijo casual nkomuntu none reba enshonga ziriyo tinkugamba amishangweji eyamani tinku benyenda mbe politiko nabyo hariyo kuranga politics ya koraki ya tahiro bwayo bw'abandi kunka hari yaba bari mu politics but in no circumstances hari abantu abarono babona tubaruna mu politics bari mu bishango burupeti ninga shino bwako bari mu bishango emihango tibari verified so president yanagamba kintu abana kigamba in perspective ya to help the community obwiro bwinji kukuza kushanga nincha kureba abantu binjende bakonde iminga nakira kuja tebeiru yaza yarga yenuka yawe nakigamba konka nakigamba na ukurigera nko kutaye turi mu cyaro kutaye tukora ki tubigamba umuntu n'amayangu ize notorious criminal n'umukozi w'ibahagara akita it's verified akatema umuntu abantu kumureba nyamushana hatungu bamahaki bamahabere ico nanye tinkozere ki amateka gakucagira koti yane kwa beiru do nereba ibintu bingire bagura bitovu da kesi reba chances zawo zo gusinga reba our community yiwarigire so ebibona nene bireba so na president nagamba in that perspective so abo kubasa kumucenga kubi bamucenga bati ninga sakwa nawo kwa kugenda overboard I think naseme kuba aine advisors bakoze chi yaza overboard but nyo to me ahabwanje nindeba ngo tariho umuntu oseme kwata ku bigambo ya president kurenga amateka na wamure bararugamba garka amateka iteka ndagamba cyo nubwo kubera code because mostly ebitongore bihirwa ubushobozi kumanarsi kureta ho justice byona biri independent so icyo kumanyisa ngo niwe nugakoresha amateka ngakorekera mu chance yo kweteka tekera ahakuba uwagumiza muka kukora kurigero kwete okuwachura hari nabasa kwenda kozinsho so bond beiru bibena bicerezo mutegeki wihangane wembyo yarwanirira atagarika jato mumukomera polisi amareho kwezi
Okay, webale kanso kandi Clinton abo ensonga egya dakika ziri 14 zonka yoriyo notorora TV West nehinda omuntu gwito mukuru tukubazanye njakare nuguriyo norora screen yawaho kandi tuwechubite zambere egyo niye mabwaki embere gine baho kandi kanso Clinton amutabingwa liyo natoraberamu mbere kubanesane yetu mu experience kie natoleka ngwaro basire enkomistalism na mono stal prisons rundi za buri kiro police na hande baitembere egyo nagisangayo kanso in most cases na mono police ntukigumyako nasazino bundi abakutorora baine yabantu babo ngu enkolege yogama ngo bundi omuntu ehinguze saheze zwagamba eziri kwikirizibo mu mateka yikahingura ubundi bikaba nebero bikaba na wiki zikaba na wiki ibiri ensonga y'omuntu wetakabero ubundi kuba nehurirwa nehebwo kutu kandi nahati bakyaliyo nkimanyisa abakuru banu itekeriyo mbari interpretinga kubi habwake obwiro bunambere bukukera baba batatayiro uburyo bukurura ngo umuntu wogo sazino ke virus biri kubera hano kikaretereza umuntu yamara wiki ibiri yamara umwezi alumu kandi n'ensonga yetabaire kuba nekorwaho itekeriyo mbari interpretinga kubi nabarumwe mbere yanguzi nabarumwe kutagondeza kusanga ngo bundi abakwasa amateka n'ubatara kugondeza nanka yokoze umusango gwa mani so kikanze kirikuretereza imbere gakwa ninkigumya amazima genyi police zito kwetorora ihanga abantu bari mu mbere kusaniyeti kandi nabantu babo bari yo batorora sazino balemire ubundi cyari ubundi abakayikuru usanga bari yaho umwana wange bayito norora busaba buri ubwono bugango ubundi kaba mutero ho buri hanyuma ya sahe zikungana 48 koko gambire kike kurete mbere ekyo byone buwagamba birum buri itomo munanka no awa dispensation of justice omuntu girango each case is handled according to its own merits buri mushango kwiza nugwizo mungero yagu mbwe ngwine kwatwa mungero yachi yago hati good thing nyowe nkasavinga ho government kan agar kanarga inazo mu private practice challenges ziri omu issues nka prisons ziriyo ziriyo mu court nka court ziriyo na neziriyo mu police nka police zikozere ziriyo konkanjo nani ngamara nti aya ntambwire naye torora tinkarebaga reason ahabwachi omuntu nabari ya police ichome cha police narse chome kindi cyona echikwikirizo kukomerwa mutakatwirwa mukoti then ichome cyachi echa after court byona nebihome konga ninyebuza habwachi nanye ninchebuza ako mateka tikiri ngo umuntu nakwatwata akamara ishaha nshanju nibiri akamara ishaha 10 akamara ishaha 2 ariya police ninga sariya hantu ahatari police ahariya handi ahakuba kiriya naje kindi niki nechome mene kiri kumanyisa ngwa gataho takakire mukoti hariho ekitashikire ekiri kusinga echome ate cyo nicyo ki obwiro bwinje no muhara mutocha numwe harumwe binde bihagaro ibikorwa ha muntu obundo umwe ni punishment ahakuba nkegesha hano shango mu abantu nibekwasa ngo akozwe umushango muhango kandi umushango w'umuhango nugwo gutebwa hamani mingi obwiro bwinji yero mada nkegesha abakugira ngo cyaro cyo nkitemagurana abantu polisi yona ne yohayo amahenege yohayo baba gushoboroze bibonane bakora ki biyuhaye ikiri kumanyisa ngo gwe no guhebwa ki ubwiro bwinji konko bwiro bwinji no shanga no bakerirwa polisi kwa committee nyine msango nkeke kandi atabiya ngo tubiriyo nyo applications zenyinge zinkora za no conditional release ni shanga no kuboroya otine chance iyona uyiro kozesa external forces nka koti kuranga umuntu bakora ki
niwe tinga kinga kandi turi abantu turi aha kasanga iki turi aha konka abantu abamwe tuba nubabi ninga sinabinazi kurigera iwe no ika police ko abeta nubabi ngakobe no ika police ushanga umuntu arengize ishahana na munana ubishingizo cyabasika mutwara umukoti umatoraho nizatoraho umuntu wawe nkahe hari yo muntu yes wazo wa state no kurangu yarbize yakoze iki yataro some of the weakness okazitira government just maybe yakutireho umuntu specifically akwandoringa issue ijeje muna asa kugira ngo ba state barbize bari umukote wakoze iki konka o file zone za kwenzizira nkahe wa state umbwire bwazo investigators bona bakwemba abara bakozure iki umurumo gwabo konkoro nakukasaga icyo kwikara koto roya nangwa ningo ry'umunyabuzari w'umuntu akomerwe umuntu akakoreka ngo umuntu akuza kurekura nubwo rukwebuza turi mu ihangake ako amateka yo icyo ngaro yantukoma akoze samateka ya den tugenda extra mile gezaho ujyo tatabuna agashomere maybe we presume ngo ri atakora ki tagitegereza kunkaga amateka ebintu tubigambo hurizo bakasanga umupolisi kanoza rwinde community ko uri umuntu ko ineshaga amanombiri state ko ineshaga amanombiri aha bwaki nuko reshintu ngecyo iyo kiretera ngo abantu nita bari gombe tongore ebyo 4 ubushoborozi twinayitsime kwegarukamo emishango kano wine emishango minje giro mukoti aha bwacho gugume nange ebiri nugo rukwenda gukora iki ekikumesa there is conflict of interest ogwine mu interest echa kabiri there is fear hari emishango eri kubaho omuntu arinzire order wajigereza either police or state yes umurika sharom habe yari mukizo umuntu bamukwata bamyangu yibente tubine buzurusi ngumbe mwine ngo siteka ngo namushuma wete kandi bakikirizanganaho bazo wa DPC ngogu ayibire tubine uki bujurusi hataguma barono bakora kucyondoza 1 day 2 day 3 day a week 2 achirinkai achirincho hato baro yazo mukitandika mwatera urwari mwagira uza kwekanga uraba mutwaro mukote hazo mu mateke cyo kigwiri aho police nesime kuba netabarzo egereza ngaha muhergo kustamirwa bwaye bwawe uyine yo na chance yogaruka gakora ki ukatabarize bitongore koze ki bikomere tukungama ngo abantu bakore bagarapana turontwebuza ntana soki yachomeje cha police na nechachi na prison mutware ngahi prison mutwara prison ecyo kuma isahango notocha ede chirono bararamba mutera akuba ni bingi bamuyaha za kuranga bamutwara ngahi ngo chiruti ya police kandi abantu babitugambire hati turabye as nka police okaye kanota ngo umuntu wa police ubuta kumuraza ko kamusibya ko ubuta kurara no mutera waba umazise birebirengero mu mateka inoko kubasa kucekana taro so umuntu yiza amazire sanda police akajya ati every night I am sodomizing no chihakanota no way so tugire ibintu ebitwa teka honka abantu konka tugire bitwa mayango y'ibintu birenga mu mateka kandi umene kuyihamba ho nshomere constitution nkikumi z'amahanga gar different nkaba ntakareba hoga nkashoma amateka in 2000 we natana kagashoma in 2013 nkanta kareba gici iteka rya ntagira umuntu waburijo nka constitution ya Uganda okay konka overate ndebiri iteka irtakuraturwa irisingiri gukora kuraturwa nka constitution ya Uganda eyerukereza umuntu waburikiro obugabe kandi no muriyeze zo somere ni yerukukera kuba yes sagika rundi nehereza umuntu waburikira amana wabucura amana namnonga muramwe gutugamba ogo kwatu tatwiwe nkahi kote
omukoti aha kuba byona nebihome eranyo ninsigara n'ikigamba ngo byona nebihome mutwara umuchome cyankahe polisi musindikayo abantu none ibintu bagamba ngo tiyatunga beri tiyatunga ki ekyo kiryoke kiryo mu mateka ko tukwima ki kukwima beri konga tukiri mu mateka kuza polisi ukamaraho ki wiki kamaraho wiko kamaraho ki ningashi ukabura kutwarwa umukoti ngo bamukwata ya marebero binabatiyo bamurekura yata ubintu umukozesa iki kakubaba irataira musango kwaraba bati niki mushango so echo tikikire erati byo masime kutujumera obo muntu ayisire obatayisire obahambira batahambira shime kutwarwa umukoti yo wamureka aho no mabure nkani ndebo hitekera mbe nangu barite actually I think those people were wise okugira ngo babongere wiri akambenda kuteko mu mate ngo shahana munana ninche baba takachondo reason konga ati Uganda kwekozera because they were misled nyo mu mateko kungetegereza ngo umuntu yakora umushango muri mbaro mbara bine polisi bine naki prison konko umuntu akagenda presuming ngo umuntu yakora umushango kishora ine ku twarwa kampani cyangwa hari umuprocess aho nekumurabya mbara kamurabya mpigi nge apana umuntu yakora umushango haro buri ikikumara kora ki government ine baro yaziya butakwasana kumanya umuhendo bingi even in na volunteers me am seeing even sometimes we find up police are prosecutors ni bingi so taro excuse ni even ni nyingi ana munane zo kureba izo bari bakuteka umuchome ndor kumanya ngwesha 1 hour ni nyingi aha ngariza government kutwara umukoro aha kuba oryo muchome na naba mukuratire ni babati mbaba patience ne barigamu gumisiriza mbuho none ushanga umuntu yakufa none ushango cyabaho mbwenu isi yakubamera konka iyo koko utari muchome nureba biri biki konka ariyo munda nabasana kufa Kanso Clinton mutabingwa no twine jakarekero keno ensoge gene ko gisobora ngwi urukubali munda kuli ni urukwetegereza ngwe science bakutamwezo ibiri nizimara akandi kororembera wasobora kwa dotere care baitiru lya heru usobora kutakitwara nk'ikikuwe kya kabiri aine weaknesses nawe nkakanso ko munyamateka munyabiragereza kuba narora umukomeza rubasiro kwetora urihanga kuba sometimes uwe nkawo muntekereza ina agumya ngwe sama komye ana na munana eza iteka kuikiriza nizimara muntu kurofero yakozibweho kandi yatwarwa omukodi baitu yagamba ngo sometimes nabo benyini nk'abanyamateka nabakoze siteka lyonka kurora bate ko mukore kikuba kiyetagisa baitu yagamba sometimes nabo bebakiza amani ngo harobwa ko kakoti fayiro umuntu naginihera obundi yatwerwe kuruga na polisi ogera court baitu kukakulya akakoze iteka kurana saba ngo umuntu wasoroka na lekerwa ngo narona arobin ngo munakwatagul omunakwatagul omunakataro omuki so embera nkege naine yongero kuba nebagumireza baitu liyo tweka kuzambereri akandi yogama ngo umuntu buireki obwa kuba nakwato kandi yakasanga tatwerwe kandi omu court baitu akasangwa kandi asibirwa aina kese de yabazaho ni ngumya naja kuongera gitsoborore eya omuntu akwasirwe akali kafuna yabandi akanyaga uno msango gungono byakoze yatwarwa na police akumara akayire hanyuma yo kutwarwa police kumara akayire bachaliyo nibachondoza nkabo bakanso ngohura kandi umuntu alekiyo ikino kikimusobire nawo nkakanzo umuntu nalekerwata kandi umwana mugaha akakora umusango atatwerwe mukoti kandi mukahura ngo alekirwe no haruino busobozi kanso na muno na polisi ambero umuntu gwa kubakwasirwe kora kesi nkegine yabaho ngo ebero bibiri bya marhan ngwite kiri kya kasatu ngito twasanga ubune msijo gabayate na musango no mukoti nje tutamutwarire no haruino busobozi na muno umuntu gwa kwacyala polisi atakawe kuba natwarwa kuruka polisi kandi ukahura alekirwe nara nabanza kukigamba ndo kujya nti aruhishongo umwe umuhabi wa government amaya aho hariho chain y'abantu batakitegerezaga polisi yonka polisi yamara kwata teri kwemarira
hariho ekitongore kindi aho hagati ekikwebeemberwa ba DPP narisi itokuna tukumanka ba state abo n'abahorereza ba government hata abahorereza ba government umuhoreza wa government file nwari kugishizuma in fact nwari kuprofilinga naki n'umushango bo barambagenda bakwata umuntu bayangu twamushanga ahari haferiro umuntu kandi we yaba ineshagamo mu ngaro n'imyenda yeje shagama kandi yayine n'ikintu gakingi n'ubundi kandi na kigambo hunga binatongana n'ubwo umuntu afezera iki so bo tubine bushobozi bwo kuprofilinga umushango bumba gutwara wa government areba nkurigere bikozerwe ubwo nibwo umushango gusimikwa ngutibwa aha mu ntogo so aprofilinga charge police kureta nkahi sometimes na advising otherwise bayati mugende kurigero ko nabireba ikintu kiburamo ikintu kikora kiburamo mwene umuntu yahebwa bond an advice ya prostitution side nari kurwo mu mateka konka within the other time limits 48 hati ababandi aho haro kushanga na fire tiyashika wa state to reconciliation aho tugambira corruption ngo uba kwasire asime kuba yahinguse aha kuba yagaruka ato mu cyaro ubwire nyine ushanga complaint ati umuntu wanje bamukwasire bahagaruka bakora ki bamurekura nibyo tugamba issue ya president yakanga yakora ki yarugaye ate narugaye ati ikiri kumenyesha mu police ejo yaringuse dakika 30 TV West nehinda akaniziza karawa sayito ya kabiri webare kubole nayitwe kandi no kubano turanyije kara yekarukeno haro kanso na akantu akamutabuye nubiya nabazana na face yahindukamo umuntu wo naruga yata fairo ete toiro wa state ebiro bibiri bisate bebe yakakwatwa kandati busa no umuntu tahira munzo ngazi mukandi umuntu yaheka yalekerwa nabenye nicyo kikubatabora umumbera hero kubanesa neti tikiriza tugena mukamuro kake kandi turarugwa mukahumuro tongere tugaruke no mutego wetu ngugumu aha program sisimuka TV West neyenda tongere tu chenjure nsongezo nko kuziri Kanso Clinton alhanu kurana tsomesa kuma The Miss Uganda 2026 journey to the crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to missuganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U-Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. TV West nehinda wabali kuona itwe dakika 33 za karaba omsaye yetu ya kabiri kandi tuchena Kanso Clinton na turabera mhansonga yetu rundi omutego wetu gwanyinja karekero kano kutuliyo netanura bwireki uwo muntu arukutwarwa akasebwa omukome rundi omukomo akandi atatoyirwe mukoti Kanso abariyo natsoborora ibintu ebyo cases zitalizim nazim nebyo kurora ebyo abanatuhereze imbere egyo nebaheta baitu nawe ohiro zirize tuhereze zikwikirizibwa no mateka na handi ine bintu byamugumera ngo handi na handi ibintu nabo tubakubiyetegereza kuko gwabo ngo kutwaza rundi yokorabo mu mateka ngo bitaro ubundi umusango usanga guriyaho gurinzire odeg nuko gusobole either kuba gutandika rundi gutatandika ngo aba mu babere na open hamayisoga ko tenyini ngo kinna kintu kisobora kubaho
akandi atuhira yatorabira mnemberere yogamba aba mu bundi bakwatwa fire kyalya haho ne burabura tekuzoka mu state tetwirwe ngo kuturuko bantu mumanya kandi mbwira ubuke ohura ngu umuntu woguye yongera yelekerwa kandi ekikongera kuba nikirete mbera yetaliyemu nemu kanso arwembere yogama ngu oli bwarukuba ngo kwagama nkuli busayondolera ha police oli yakwasirwe ubundi abambagama nguyuru mukwasize niwe ine kutwara ubujunanizibwa ubundi bukumuletera iki ukurya ubundi bukoraki obwakubakyali aha police ubujunanizibwa bwo hakwantu kimanya kurunga police tabacumbira basibi nubwo bundi uko bahirwe mukayira ko nko kamukanswa bujunanizibwa bwo na muno hagati ya kisibwa no guru musibisize kurora no rukurorera mugenzi wo mukayira ko ubundi fayiro yariyo nekorwaho no kucencurwa etakaberwa netwaro wa state takachiraho ari intebero obvious kugira ngo arkwaba bayakwe nayo no bushoboza kamwe kwatira komateka niga muyiceretse okay mateka twine mu emiringo eshatu umuntu arukwaturwa harimo polisi harimo umuntu wa burijo yaba ayine shonga din harmu na DPP koreki na ukuri saramato gumuntu akoreki akwate so konga kugira ngo abantu abo batakubasa sometimes ubushunanizo bamba burekereki police so police umuntu yaya akwatwa police arukumvunanwa hosha hejo niki ni police mbe no kurya kwe ukunywa kwe ni police so hataho ebikuba mwaho hagati nibyo bikuretera twaza hatwaga no meche ncyakigenda je tutwetaga kukigamba iwe koro nabana bawo muka nibatahera mizo mbwire nibeherere njo mbwire umukazo mwe no mukanatekero mbwire no riro mbwire ekikwetagisa kugamba nshonga yo kurya niki tikiro so ekikureta ntibugamba hwebi nchomere bukangu byarenga bishime kwamba kora ki nibukoma hati nyowe on side ya muntu araberira ho mu government nkagiruga mukaza no mu private nyine ikintu kinzire nindeba ngo abantu abatari experienced nibatureta nebyo ninga basi abari experienced munongo umuntu azanka hantu afune experience shaya baruhanga wabo konka nyowe nima yangu umuntu yamara kwato abantu abaside yeye nibazabunkenge kana nabamukwatsa nibazabunkenge kana nabamukwata nibazabunkenge icyo rukumanyisa ngo side zone nazibanze rwana aho niho twinere atunka government aho niho kwendere koreki letahire mwa aha kuba uwamukwatsa nanda kwenguzi aba wakwatwa nanda kwenguzi abamukwise nibende nguzi oyegereza hati uriana ndaba muri kuri ugunanda bamukome ugwarinzere arasinge side no ataho no kwakwa twirwo mu koti niyo ndihero umuntu omuchome on application yana conditional release umuserikara kanje tuwatu na gisomugati oyegereza so echo kumanyisa ngo government okutwara umuntu mu koti omubwirire nikiremese mbuzi nikiremesa bari yabine ngamba nuko hako abantu bingi kuba kumara kumukwata obwiro bwingi nazamba somo ha bankwata bakuntwara ati arinda ngu hajiro waterra bamukwise sumu ayatogo umuntu mukoreki umurekure ninga sibariya ecyasire nyenda tucege sishomo ngambera abaserikare baho ubwo umuntu wanje batakoreki nabo barabine sumu ibatera nibina ngweterwaho ubwo umuntu no hakubaho ki atari kurwa acunyizo so hatebyo aho nga government iteka rya yari yakoze n'irunje umuntu twarwa umushaha anana munana kahi umukoti konka niryitaga enforcement implementation yaryo
niyenda kwa percentage ngunjire ngo out of 100 60% abantu batwarwa umukoti. Okay. Konka the Which reason is not so bad. One case like this iwo ucuruho nureba as if abantu batakutwarwa mukoti a 95 or 98 abo kutwarwa mukoti barenga tu chachi takuruho konkori yakoze iki achiro ito mateka tu ne principle kugira ngo you rather release 99 criminals and convicting one innocent person. Oh, you get it? Ngogo umwe yaba innocent ukachimuteka atu baranga umuntu ari nko muchome hati takozere mushango gona konka yamara weeks 2. You get it? Echo ni kibana fair munonga kusinga abo 60 bona bo nugama ngo batwarwa umukoti. You get it? So njo tugama ngo tine umuntu nomwe aseme kwenderwa huiteka. Okay. Taru akuba echo ni chincho rekaru yare tutari serious. Whether gukozere undi atagukozere. Kasi na yangana mukubanza the first place taru umuntu asheme kwatu. For what? Watera umuntu ibari mwamurwana. Polisi te kwesirizo tugambira abacho amutera ibari. Yakweta. Shikayo kora statement. Loko garuko wanyu tungebiro bagitwara umukoti abantu abarwanda umwanya gutuna guti state ya sanctioning file twarwa umukoti. Tuba kwa criminal summons ukiza koti. Bakaja ngunga icyo wakoze kikanchi kora ki nchenda mateka. Borin kahi. Hata mukahomeka polisi iyo okara kahomeka polisi no mukubukwingana tubusime kuza muna abantu babiri. You get it? Police cell is not a maintaining cell. It's just bumu kurimisize wa because either twamkwata hari anako itaso tatagarika ningashi turamure kure tusigan tutachimufuna nizo nshonge zakunze tumuntu nakore when percent ni cyabwa cy'umuntu yakwena ari mu police cell. Ahawo kuba umuraini ya polisi ya dibini sere jonga te recognize. Okay. Just it is yakwenebera nka safe custody. You get it? Tube tumukumira. Ujegeza. Aha kuba polisi ni habaringa buri kizo kucona. Uba wayirurwa umuhanda noza hakuba rose cyuruto byama. Uba abantu barwana uriya numukumira. You get it? So echirukuma insangu echikureta abantu batete umuntu ari ya polisi akomerwe no kwenda amateka. TV Western hinda no tuli Council Clinton mutabingwa no twine nchakareka rukeno yagambi no bola no rubato lumya Uganda ubwire bukakwirira iyo hunguka polisi akoreki ubyama ko bikurinda biro kandi busasobora kwana kwata uniteka ndikikiriza ekakabiri kanse kyagamba kiriki muhakizibwe kyakizira kwa kitalibanizo muhanga na mbere na IGG ruhumwira katulukya reporter na yoleka trillions zikona kai 10 izikuba ihangana ferwa na muno mihanda eyonguzi yangamba kwemera kwabo nkaba kanso ni kuyamba ikyo kubanza kuri omuntu yedleyinga kumarisa 28 zatekerwa and beyond alimunda ekakabi ni kiyamba kurwanisa buri bwenguzi hakwanka watwere cyo kurora kire live rundi vivid ngu hari umuntu yarwanirire kurora na hebo bail na rekerwa akandi ngu umpolisi kimugambira butumu kanso nayo wotulemesa akahogo so nikibani kimanyisa kwemera kwa banu nukulemesa kurora enguzi yasobora kwanirwani sebwa hakwango umuntu akudeleyinga kuri esemene ziterwa haroho rukwenda kuriya haroho rukwenda kutamu harubajurwa runyegerire harona rukwenda kutamu harubajurwa kinyegererwa hakwana nayo wanao nukwasobora kuba narekerwa kanso 43 ibigambo byo kumarira ubuturiyo netumba humba endekanize niyem bait tukietegerize ngo buri bwonguzi kandi kirike muhakezibu ekitwine urutaro rw'amana kuranturwanisa akande nuko mu Uganda asobore kuba free. Abantu nyoni imbagambira ngo bateho amasiko nabagambira rode haruye ya 60% bakora ki iri kutwaro cyuminsi ngo aho tabi kuyeho gucoro no ariko nareba ngo naneri ya 60 konka n'ibitongore bya polisi na nabandi abucukwataho abo kutwara abantu bakaba ko mu bihome bitakumanya ibibi akwara abantu uko babuzira abatukura so abo nisha bangu nabo bayireba mu mateka side ya mateka konka n'ikindi na government
etekeho njero eyakubasa kwenfosingiramu iteka ryaki rya 48 hours ekyo nikiza kuyamba munonga abantu kukora ki ekindi okukozesa ba lawyers abantu abingi nibenda bagizira ubwoba bwingi ngo umwe ba lawyers bari expensive kandi kira kukibagambira abantu ba lawyers tubakabaga expensive kureka abamwe nibenda kubakozeseza busha ndi nkucagera no bwakuba lawyer y'umunyabuzare wawe akuba nawe nari yanakora ki kunka tubari expensive so mubakozese bakore ki baba yambe abantu bingi bashomisa abantu kwene ba lawyer kunka no bwakuba kimwe no mwishomero yafune cyamwikaho nanda free service bana ndo mwana wa lawyer akore sente so ninye nangu mumanyangu ba lawyers mu community ni bayamba kandi munonga nubwo kumuteresa munyoni cyafuna amasomo mingi nubwo kunteresa at least ningambira nti kincho chikwetagisa kunko kigambo cyanjye baso kutamara kusinga action kunko ka polisi ninga nahika aho umuntu akwatirwa nikigire cyakora ki icyayambo no muntu umupolisi nawe umwe no shanga ikoze umwe no shanga umwe bari senior civil basi batakumanya ki umwe qualification zabo zitabikize kumanya ki amateka ayiga kukoma so umuko kwachi bashoborera bambe bakurikiza bakorecho mwene nyeshengeza community ngwerebe mu gashomoro bahi mu lawyers kandi kindi ba trusting their entities nakugira ngo barambambe ndakwenguzi bare kwenda gukora ki tari umuntu ushime kukomera umuntu ngo baze umuhesente kandi n'umuntu ashime kukomora ngo wabanza kumuha ki esente so byona bro uba uzumuho utazumuha nuza kurekurwa kandi time yawe ne kwikane kora ki amateka already gatireho ki kandi uri ukumana utekwa kora ki Council Clinton mutabingwa nunanyine nje kareke kanamba kawo kesi mu council uhereza abantu basokwamba bwetaga ntumarira ni namba yanjye ni 0 ina 0 ina 5 na mukaga 11 abiri na yes Council mutabingwa nunanyine nje kara kerokino TV West nehinda tubazanzongeze kwatagana n'amateka nebindi byona ko kwetsoborora natera society okwe kwata baloya akuba nabayamba kandi mbongero kona bakumanyisa kandi yengero kwana atumanyisa nakulina wa police kuli no sanga bukuru kwa bali mbakore ebintu ebi abarukiro bwingi abamu tebarukiro bwingi nabo nebaba nibaboramu rundi amateka tubagetegereza kungana nkabaloya nawe kitubakozese baroho kandi nuko ebintu bisobole kuba nibitwanguhera habukuba iwo no kutamanyiteka tikiro kujya kwiha umusango ubora umazire gukora TV West nehinda nabayita kasanga klaka ikiriza tumulekake kandi uturarugum gahumuro tugumze muze bisisino ariyo naija kandi ninkusaba utarugwa TV West nehinda guma nehinda otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors nokora cha burka einebizibu kongashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandiyo betu obwatuma mutabano wawo ngwashisha future yabangi iyo ko maro tarasisira wanje iyo maro tarasisira yakureshan hasa ninga okuna kore niyo kona kufuata tokare bagara twina bakazi babiri nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi bina bakazi 8 barya batebe kine nyonyine tubiri kushorya borotere ndu owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kwa noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubagoroho burwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahi ikomizo mwabazyo Ini nikakutumira ngo twacora mwana. Iyo ngwe niko kwaje muzana bakaba kumera ngo mutwege. Tenkaru kahanu yantino ko mwana ninga kwenyene. Ngoma mwe mwe ngi. Nehinda
kakucereceka muzeyi bisinsiino nakakushibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences,